Naša današnja tema je MMA sport. A ko je bolje da s nama razgovara o MMA sportu od našeg Darka Stošića? Našeg Laćarca koji je završio u UFC-u, vratio se nazad u Laćarak da poseti svoju porodicu i uspeo je da izdvoji malo vremena da sa redakcijom Ozona porazgovara o svojoj bogatoj karijeri. Ozon medija Darka Stošića prati preko deceniju. Od različitih takmičenja, raznih zlatnih medalja pa do UFC-a. Njegovi prvi koraci bili su upravo ovdje, u Laćarku. Darko Stošić sa nama, naš Laćarac. Poštovanje, Darko. Poštovanje. Od 2011. godine, od takmičenja u judovu, preko FFC-a, preko UFC-a do KSV-a. Jeste. Kaži nam neki tvoj početak ovdje u judo klubu, kako je to izgledalo posle tranzicije u MMA? Pa mislim da, ja sam judo trenirao ovdje nekih 6-7 godina tu u Laćarku i onda posle toga sam prešao u judo klub Crvena zvezda u Beograd, gdje sam isto bio neke 3, to jest dok sam išao tamo u srednju školu, trenirao sam tamo neke 4 godine i 3-4 godine tako nešto i onda posle svega toga, obzirom da nije bilo te stipendije i neke perspektive, odlučio sam se da prestanem i da pređem u MMA, što mi se tad bi se to svidjelo generalno. Tad još je bio i nov sport, nije bio, pogotovo u Srbiji, toliko razvijen kao sada. Ali eto, tako sam nekako počeo, odmah sam prešao na profi borbe, odradio sam samo jednu amatersku borbu što se tiče MMA-a i odmah sam krenuo sa profi borbama i krenulo to nekako dobro. Zarađio sam tu 3-4 pobjede i onda sam imao peh u Češkoj protiv Irija Prohaske koji je sada top 5 u UFC-u borac u poluteškoj kategoriji. Protiv njega sam tad radio borbu, izgubio u poluteškoj i onda sam posle toga se vratio u teško i nastavio niz pobjeda. Posle potpisao za FFC, postao tamo njihov šampion i sve to. I onda sam na kraju potpisao za UFC što mi je bio tada cilj. I ništa sve dobro krenulo i onda je prvo sam borbu pobedio, onda kao što svi znaju, onda sam zaređao 3 poraza, zbog čega su mi oni dali, nisu mi produžili ugovor. I eto sad KSV za koji sam potpisao već pre godinu dana. U KSV ulaziš kao outsider u ovaj meč sada? Pa dobro, da, mislim nije sad to ni bitno, generalno u UFC-u sam bio uvijek favorit, pa eto doživio sam pehove. Tako da to nije ta kvota ništa ne znači, bitno je kako se osjećao. Sad, prelazi sa kimona, sa juda, ulazak u rukavice, osjećaj kad si prvi put dobio udarac, kako ti je to izgledalo? Mislim, generalno ja sam uvijek voleo taj boks i kickboks, sve sam to radio i nije mi bio neki problem, osjećam se dobro, voleo sam to i to mi je bio neki cilj, tako da nisam imao neki problem, odmah sam to generalno, mislim, koordinacija juda i svega toga mi je ostala dobra, tako sam sve to iskoristio najbolje moguće. Ta tranzicija u MMA mi nije bila neki problem. Kažu da je iz juda iz rvanja najbolje otići u MMA. Pa jeste, da. Judo rvanja su jedan od najboljih sportova što se tiče prelaska na MMA. I kada si dobio ugovor za UFC, kakav je bio osjećaj? Pa mislim, nisam iskreno, nekako se to lagano desilo, to mi moj menadžer poslao ugovor i kao sad si potpisao se za UFC, znaš, ja sam, nekako, to je bio nekakav normalan sled okolnosti. Ne znam, nisam osjećao neku sad iskreno neku euforiju, nešto, to mi je bio cilj, to se desilo i okej. To je to, sad idemo dalje i eto, bitne su te borbe da se to pobeđuje. Međutim, tako to se ispalo, ali evo, sad idemo opet s početka. Kada si otišao za Ameriku, kada si tamo bio, šta ti najviše nedostaje osim porodice ovdje kod nas u Sremskoj Mitrovici, Laćarku? Ja najviše mi nedostaje generalno Srbija i grad i to mi je najveći generalno i bio, mislim nije problem, ali to mi je nekako najviše, eto, to mi je nekako oduzimalo na toj psihičkoj bazi, to što nisam kući, eto to. Kakva je bila reakcija tvojih prijatelja kada si se vratio nazad, kada si došao u Laćarak? Pa mislim, ja u Laćarak idem samo tu kod brata i majke, oni žive tu. Tako da i kad dođem samo tako kod njih. Mislim, ja sam otišao generalno sa 15 godina odavde, tako da naravno imam ja tu i, mislim, znamo se svi tu iz sela i sve to, ali sad ni sa kim se specijalno ne družim, samo dođem kod svojih i vratim se za Beograd i imam svoje neke, da kažem, obaveze i treninge i sve to i tako da, mislim, posvećen sam tome i manje više.
dok si bio momak, kad si trenirao judo, kad si potpisao posle kasnije za UFC, šta je majka rekla kad si došao i rekao mama ja sam profesionalni borac? Ona ne zna, nije ona još ni upućena, ni dan danas nešto sad ne zna, generalno sad, mislim sad i zna šta je, zna da je opasno i kakav je to sport i sve to, ali generalno nije znala, kao i većina, mislim to je bio generalno nov sport, kad kažeš treniraš MMA, mislim to je kao skraćena MMA, niko ne zna. Svi su mislili, pošto UFC je najbolja organizacija, kao treniraš UFC, a svi to mešaju, mislim MMA je sport, u prevodu mixed martial arts, znači mešavina borilačkih veština, a UFC je samo jedna organizacija koja je trenutno najbolja na svetu i tako se zove, ljudi to mešaju, ali sad već dosta ljudi zna i prati, zna MMA i znaju da razlikuju to od kickboksa, od boksa, od drugih sportova. Mi ovdje kod nas u Mitrovici često imamo problem sa tim da kada momci koji se bave tim sportom odu da urade lekarski pregled, da im lekari stalno govore zašto to, zašto ne odeš, ne znam, ne treniraš atletiku, ne treniraš fudbal, da li si ti imao neke takve situacije? Lekari treba se držati svog posla da budu lekari, zato su oni lekari, a mi smo borci, tako da nemaju oni tu šta da govore, da je dobro ili loše. Generalno mislim da je zdravo, naravno svaki profesionalni sport nije zdrav jer dovodiš svoje telo do granice nekog maksimuma i izvlačiš sebe maksimum i svoje telo trošiš, tako da svakako naravno nije zdravo, ali bože moj, mislim sport koji svaki drugi, naravno. Koliko si treninga imao ovdje kada si trenirao judo, kad si prebacio na MMA, je li ti bilo teže da jednostavno, jesi imao više treninga, jesi ti bili teži treninzi, kako je to izgledalo? Pa drugačiji koncept treninga, mislim svakako je teško i judo je isto težak sport, ali mislim teški su treninzi u svakom sportu, ako hoćeš neki profesionalni nivo moraš da treniraš i nije lako. Kaži da u Sremskoj Mitrovici, imaš neko omiljeno mesto, neki omiljeni kafić koji te vezuje? Pa iskreno nešto nemam sad kao da je omiljeno mesto. Kažem ti, kad dođem uglavnom budem kući i to je to. Razlog zašto se nisi toliko družio je zato što si provodio vreme u sali. Pa generalno da, nekako mi je ostala ta disciplina od malih nogu i još kroz judo da sam imao naviku tu da idem stalno na trening i da treniram, dok su drugi, na primjer, ne znam, igrali fudbal po ulici, družili se i to, stalno sam nekako sebe video u sportu i nekako sam ulagao se u to, tako da sam u tom smislu nisam izlazio, nisam toliko bio, da kažem, na ulici da se družim sa drugom djecom, jer sam više provodio vreme u sali. Sad, od ove godine u amaterskim MMA takmičenjima krenula je liga i krenula je, da kažemo, pravljene neke reprezentacije Srbije. Mislim, to je sad generalno i savez, to je MMA savez, to je za amaterski taj deo napravljeno pre par godina, koliko ja znam, još to je rođa Aleksandar Savić to krenuo, inače moj prvi trener što se tiče MMA-a. I eto sad se tu dogodila, ne znam, i promjena, ulaže se u to, sad je Luka, isto moj prijatelj Nikolić, on je sad predsjednik saveza, isto dobar momak koji voli ovaj sport i koji je, sa njim sam ujedno i kad sam počinio, on je tad isto trenirao, on je generalno bio moj neki sparing partner, tada smo iste kilaže i eto super, ulaže se nekako u to i sad generalno novi momci koji treniraju MMA imaju dosta više izbora što se tiče takmičenja tih amaterskih, mogu više skupe iskustva, sad je državna prvenstva, sad će biti ta liga i sve je to lepo organizovano i ide nekim dobrim tokom, tako da će imati, mogu dosta više da napreduju i da skupe više iskustva, pa posle kad pređu, da kažem, te profesionalne vode da budu što bolje potkovani tehnički sa tim nekim iskustvom iz borbi amaterskih. A otkud to da si ti samo iz jedne amaterske borbe odmah prešao u profi, zato što nije bilo toliko dobro organizovano? Ja sam dosta već dugo u sportu i to kad sam prešao MMA, bio sam siguran u sebe i znao sam šta hoću i šta mogu
i nisam stvarno želeo da gubim nekako vreme više, da radim sad i amaterske borbe i samo bio sam zacrtao sebi da hoću odmah profitu da krenem. I to je to, i tako i bilo i ta amaterska jedna što se dogodila, nije ni trebalo, nego se dogodilo da se u tom trenutku pravilo to amatersko i trener tada, to je Rođe i Gagi, oni su mi tada bili treneri, rekli su ima sad to amatersko u Novom Sadu, ajde tam super, pred ove borbe mogu bi da odradiš tu borbu, eto čisto da bude isto kao deo nekih priprema za profi što ću raditi prvu, neko super, i tu sam isto završio borbu u prvoj rundi, nekog dečka sam nakautirao, bio tikeo, ne znam. I eto tako, to je počelo. Nikad nisi imao nikakvu vrstu treme, nikakvu vrstu straha? Ja sam već, imao sam 100 stvarno borbi u judu, to je svaki vikend, imao taj takmičarski duh i već sam prošao to takmičenje i znam kako to ide i imam taj osjećaj, znam kakav je to osjećaj i nema potrebe više stvarno da prolazim kroz to još amatersko. Brzo se ja tako osjećam, što ne savjetujem drugima, na primjer, ne znam. Ima dosta boraca koji su odradili prvo 15-20 amaterskih borbi pa prešli u profesionalno. Neki strah od povreda, je li uvijek negdje stoji u glavi ili? Pa strah je samo manje više od poraza i toga svega i od povreda da mi se ne prekine usred kampa, da se ne povredim ili nešto pa da ne mogu da odradim borbu, da moram da otkažem, a već treniraš za to, spremaš, ulažeš se, eto samo to. Darko nam je rekao da baš i nema puno prijatelja, verujemo da to baš i nije tačno, on ima dosta prijatelja, ali ne može dosta vremena njima da posveti zato što se uvek nalazi ovdje, uvek je u sali, uvek trenira i uvek se žrtvuje da bi bio što bolji. Da bi uspeli, morate većinu vašeg dana, većinu vašeg vremena da odvojite, da budete u sali i da se znojite. Odricanja kao u MMA-u, tako postoje i u svakom drugom sportu. U fudbalu je to neka druga vrsta odricanja, u atletici je neka druga vrsta odricanja, kao što je i ovdje. Sve na kraju donosi neki rezultat, da li je to postignut gol, da li je to knockout, da li je to istrčavanje neke trke, bacanje kugle. Sportisti su sportisti i oni uvek vredno rade.